Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Ngabe uqala-ke ukubona le video noma ungena kule channel engicela ukunezele usubscribe. iPirates izodoba ngoKarim Kimvuidi ifuna oweStellies. uKarim Kimvuidi kungenzeka abolekiswe kwelinye iqembu ukuze-ke ayoqiniswa ukhakhaya njengoba-ke kubonakala kunzima ukuthi angene eqenjini kwi-Orlando Pirates njengamanje. iPirates-ke ithenge lo mdlali osemncane-ke udabuka e-Democratic Republic of Congo ku-Maritzburg United ngasekupheleni kukaJulayi. uKarim Kimvuidi-ke ubengomunye kwabadlali-ke abenze kahle kwi-team of choice ngesizini-ke laphana-ke idlule-ke yize-ke igcine-ke idliwe-ke yizembe laphana-ke i-Maritzburg. ufike sekukade-ke njengoba-ke iqembu bese libuyile-ke nasekhempini okulungiselela-ke isizini okusho-ke ukuthi usalele emuva-ke kokuningi. Uma-ke ubheka-ke abanye abadlali abasha njengoPatrick Maswanga-ke sebengenile-ke eqenjini ngoba-ke babe nesikhathi-ke sanele-ke sokucija-ke neqembu kusalungiselela-ke isizini. Manje-ke into-ke ebuka-ke ngaba yinhle-ke ngayo ukuthi-ke abolekise nokuyinto-ke iqembu elicabangayo njengamanje kusho-ke umthombo kumele uthola-ke la azodlala khona-ke njalo la-ke nencindezi ngenkulu-ke kakhulu-ke ukuthi abeke nokuzethemba. Uzokhumbula-ke ukuthi kwenziwa kanjalo-ke nakumona Psl Transfer njengoba-ke manje laphana sengumgogodla weqembu njena kwengeza-ke lo mthombo. Uthe-ke njengoba laphana iPirates emzameni-ke yokunxenxa iStellenbosch FC-ke ukuthi idedele uSibongiseni-ke Mthetha njena kungenzeka-ke bayidobe-ke ngaye-ke uKarim-ke Kimvuidi. Impela-ke lokho kungenzeka bengezwa-ke kancane ngomthetho uma-ke bengabanika-ke uKimvuidi-ke mhlawumbe-ke nomunye-ke umdlali bengababoleka-ke laphana-ke uKimvuidi mhlawumbe-ke nomunye umdlali-ke wasesiswini noma-ke emuva bese bebadedelela-ke umthetho. Impempe-ke laphana isingaveza ukuthi-ke iPirates-ke seyiqale phansi-ke imizamo yayo yokuthola-ke umthetho njengoba ikholwa ukuthi-ke sekungabe-ke iphelele uma ithole yena. Kuvele-ke lokhu-ke kwabezingxoxo phambilini-ke kodwa zabuye-ke zayeka. Lokhu kungenxa yokuthi-ke abaphethe-ke lo mdlali abebengekho-ke makange kangako-ke ngePirates. Ngaleso sikhathi-ke laphana babesabheke-ke iKaizer Chiefs ababebona engasheshe engene-ke kuyona eqenjini eliqala-ke imidlalo kusho-ke omunye-ke mthombo osondelene-ke nomthetho. Kodwa-ke njengoba-ke ingashongo lutho-ke kungenzeka sebebuyele-ke kwiPirates bayozwa-ke ukuthi yona ithini. Phela bayabona-ke laphana neminyaka iyahamba-ke kuSibongiseni Mthetha njengoba-ke eneminyaka engu-28 sekumele-ke ayothola-ke inselelo enze-ke nemali ehlakaniphile-ke eqenjini elikhulu kusho lo mthombo. Kwethu mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube. Ngombe uqala-ke ukubona le video noma ungena kule channel yethu ucinezele usubscribe.